Braći i sestre, pomaže Bog. Evo, radim ono što najviše mrzim, a to je da se snimam po kući, međutim, nema drugog načina sem ovog da vam se obratim. Kao što ste eventualno primetili, stranica je ukinuta na Facebooku moja, koja je skoro i otvorena pre nekih mesec dana zbog govora mržnje. Ako znamo ko vlada ovom zemljom, dakle, koje su to bilderbeška čeda zapravo nama u vlasti, mi shvatamo da je govor mržnje svaka istina i svako normalno postupanje i svaki normalan stav. Dakle, ono što je fakat jeste da ovde vlada grupa lobista, što farmakolobista, što gej i lezbijskih lobista i koji proguravaju neke zakone koje utiču direktno na naše porodice i na našu decu. Dakle, u Srbiji se daju vakcine koje su službene tajne našoj deci, pod obavezno, pod pretnjom otimanjem deci i ostaloga. U Srbiji se uvodi seksualno obrazovanje, odnosno homoseksualna agenda, svoj našoj deci koji imaju obavezu da idu u školu i da gledaju i slušaju te njihove agende i tako dalje. Dakle, vrši se jedan atak na naše porodice, na našu decu, suprotno Ustavu, još jednom ću pomenuti. Dakle, mi po Ustavu imamo prava kako da ne dobijemo ništa u svoje telo nasilno, tako i da vaspitavamo svoju decu u skladu sa svojim svetonazorima i tako dalje. Međutim, ova nakaradna vlast i svi ovi koji zapravo kroje naše živote nam ne daju da to čak ni kažemo. Dakle, mene može jedan lezbejsko feministički list da nazove svakako, da opljuje moj lik i delo, ali ja ne mogu da im odgovorim jer je taj moj odgovor govor mržnje. Dakle, valjda vam je jasno u kom ludilu živimo i na koje načine smo sve silovani, no nemojmo da gubimo nadu. Evo opet nove stranice, otvorit ćemo ih 150.000 ako treba. Tu je Vidovdan, tu je protesta Vidovdan u 18 časova kod Narodne skupštine i to su nam nešto poluzabranjivali, premeštali i tako dalje. Međutim, ono na što oni idu je da nas iscrpe i da nas uplaše. Dakle, slobodno radite šta god hoćete, radite svoj posao, mi ćemo raditi naš posao, a to je odbrana naše zemlje i odbrana naše porodice. Ne možete nas sve pobiti, ne možete nas sve pohapsiti, ne možete nam svima zatvoriti strane i istorija će pamtiti ovu tiraniju koja se danas dešava u Srbiji i ovu diktaturu, a ja se nadam da će vam Gospod Bog suditi i ne sumnjam da će to biti tako. Nama svima drugima neki Gospod Bog upomoć u odbrani naše svetinje, naše porodice, naše Kosova i Metohije i naše države. Živeli!